a whai o au lehi, malea o au. Ua o muluina ho o tau mai, e tatau ona o tau pe mulumuruai o tau mai. Ko mai whamtalanga Yesu na whai o na soa wale moto tangata. A whai tau te whai mai o au o Yesu te viso. A whai tau te talitonu o au o lea o au. Lea o tau ba ai o mulumuruina vai o le au so. O le mele le temi la vai tasa mai Yesu. E tatau ona pe mulumuruai o tau mai. A wao a batu le faa o ao i ante o tau. E pei ona o whaia i ante o tau. Ia faa pea lava ona o tau whaia. O le saunika nei o le whamaitunga, o pei ona mai tau ina le o telu kato. O se tū ma se anga tangata iuteia o aso whaiso. So se aiga iuteia lava o le maluenga lea au auna e whai o le maota. O le teimi lava e tau muku wai maro o na o maile o auna o lato mulu i o lato vai. Ina ia fulu e se ai le pefu mai le samalinga o le whainga malanga i le mea sao mai mai ai. Ai te mai tawina le toso mainga i Yesu o le au onga le neipo le sauninga o aso whaiso. Ina ia tatai mai i finangalo maloto o tangata soifua i lona mai tei. Se i o mai lava i ona po nei.